U Zagrebačkoj galeriji Kranjčar Hrvatski Telekom je 23. studenog predstavio jedinstveni međunarodni program pogodnosti Magenta Moment. Navedeni program svim korisnicima u Hrvatskoj donosi posebne pogodnosti, popuste i potpuno nova iskustva. Program će uskoro obuhvaćati i sve europske zemlje u kojima Deutsche Telekom posluje. To je bila jedna dobra godina, 23. je bila vrlo uspješna za Hrvatski Telekom i ja bih rekla završava se ono što bi rekli šećerom na kraju, a to je lansiranje Magenta Momenta, naše nove programa pogodnosti ili takozvane engagement platforme u koju Hrvatski Telekom zajedno sa Deutsche Telekom grupom, znači cijelim Deutsche Telekomom i svi ostalim zemljama u okviru naše europskog footprinta lansira novi program koji će davati nove pogodnosti, nova izuzetna iskustva našim korisnicima, bilo kada se nalaze u Hrvatskoj, bilo kada putuju, bilo gdje u Europi. Nešto sasvim novo, da. Malo gamifikacije, malo igranja kroz našu Moj Telekom aplikaciju, jedna nova kategorija, zove se Magenta Moments, korisnici će kroz gamifikaciju, znači kroz malo igranje, šeranje nekih specijalnih ponuda naših partnera, prikupljati takozvana srca, virtualne novce i moći će se te novce ili srca iskoristiti za super ponude tih istih partnera. 5 kategorija, putovanja, gastronomija, zabava, shopping, tehnologija. To je iz svih 5 kategorija, trenutno preko 70 partnera, iduće godine još i više, a za par dana kreće i adventski kalendar, jedna dobra sa specijalnim ponudama naših partnera u sklopu Magenta Moments, tako da pripremamo neke nove stvari, koristimo aplikaciju kao centralno mjesto i zabave i upravljanja svojim uslugama. Pa evo, hvala prije svega na pozivu za ovim razgovorom. Nama znači to puno. Nama je Hrvatski Telekom strateški partner, radimo na unapređenju usluga zajedno, nudimo benefite našim korisnicima, pokušavamo ih uvesti u svijet tehnologije, svijet filma, svijet novih formata. Znači Sinestar godinama razvija i prati svjetske trendove i tehnologiju, pa tako evo i ove godine, prije par dana je otvoren novi format ScreenX u Splitu. Pozivam sve da dođu i uvjere se u kvalitetu i novu tehnologiju. Isto tako planiramo iduću godinu za Zagreb taj format. Dakle, da biste bili najbolji u onome što radite, morate pratiti svjetske trendove, morate biti high-tech, ali prije svega morate pružiti experience i uslugu i najbolju kvalitetu i najbolji pristup za naše posjetitelje. Ono što je super stvar za partnere je da je ovaj program, u stvari ova pogodnost ili aplikacija, u stvari međunarodna, što znači da je aplikacija dostupna i u drugim Deutsche Telekom zemljama, trenutno Češka, Poljska, Slovačka i Makedonija, a sljedeće godine nam dolazi i Njemačka, Austrija, Mađarska, Crna Gora, tako da će i naši korisnici moći koristiti ponude tih partnera u tim zemljama, ali i stranci preko ljeta kad dođu tu koristit će benefite u stvari kroz tu aplikaciju naših partnera. Bio to Mlinar, bio to Submarine, bio to Sinestar. Znači moći će koristiti te ponude, što je odlična stvar i zato je interes partnera jako veliki.